Мада даиджа чи минусай? Минусай ки даиджа ҳами помещение худаш бигем секинҷая мехона. Ман намедонам кришаира чӣ хеле кадагиян. Вот ман нигоҳ кунед озӣ. Ман ами манекена мегум да ҳамун кунҷ монам. Инҷа 1 метр разница дора. То есть 1 метр барои ма невыгоднее просто так, чтобы пустовать кна, да, потому что ма ҳичра монда наметавонам. Барои ҳамқа ҳозираш да моҳиҷара фақат ҳаракат кардем как-то обустроить. Ма мардак ма гуфтам ки усто овардан дар кора гуфтам инеми қадар мада полка кна гуфт. Гуфт ки хорошо, окей, омадан чен кардан, замерит кардан, иҷада фақат полка ами 5 метрае, аю пара то усна 5 метрае. Хулоси гап ду полка мекна, ай чи аталкиваца кардем, ай неми размери ҳамикати. Дальше инаи стола духтаро ман мефурӯшам, кадоме дузанда боша закроени стола, так як покажу, нигоҳ кунед. Паҳмиш чанд қай, неми бигем я ваҷабай. Паҳмиш як ваҷабай, не ну пас меша ду тараф, я углак даим қақ меша, короче. Мегирем углак